Pasal fatu Samoa la mwanga le tula le fiafi. Alo maia isa fapoponga fo ile nei o la Samoa taulogologo. Tumoa te tatou tala o lo whawawina pea le portalame wala se fulu ono aso le manu I fali. Ale matanga luengo tina matama itai a tina e wafiu anga manga fiso itai e pei ona ato ai le tolu aso ili aso. Na whaanga soro ino le nei portalame ile motu tere I sala fai. O se atelinga le nei o le report. O lo whawawina pea le portalame wala se fulu ono aso le manu I fali. Al matanga luengo tina matama itai a tina e wafiu anga manga fiso itai e pei ona ato ai le tolu aso le whaanga soro ino le nei portalame ile motu tere I savai. O le nei wha moe sa fia ai a fiu anga o vai singa no buambua, vai singa no lua. Fale a lupo ma ala tau e se sifo ili aso, mai ato ai le tolua por kalame whalawi loa ili manatu au tau la vai tasi. O le malu I fale, ile motu tele I tala fai. Sa whatumuria le a whamoemoe ile telo sui au wai mai a fiu anga o filifilia, I mulmawina le a whamoemoe taua. O le sauni ngā lotu sa se tai ina le susunga le whawhenga inga po le tausi matanga luenga I apu le atiu malu. Ua le masino fo I whalawi loa le matanga luenga I sosiala whaasala lau. I tamo bode atua I le whi au o tamo whainga. Mo le whalawi loa ina o le a whamoemoe te tonu se tatou watunuu. Mo aso se furu maleono. O lo wha au tu wai le manulautia le neipo le kalame whapea. Malu I fale. O le anu fale atua le nei whamoemoe. O le tamo whaile a vea Samoa masi atunu e sauroto mai sauwango tina matama itai. Whapea whanau I tutonu a inga. Ele nāma le laina le sau whahafi ma le sosolo whawhama ele nei whaafi tau le tutonu le tatou watunu. Ma ua tonu ai le tō whaile malo e tawalatu I le matanga luenga o tina matama itai. E a matamea I le whama I te tau le nei. Ina I efe sosoani ai le tūpau alii e fō I ele nei whaafi tauli. Sau noa le ofisa sile le matanga luenga o tina matama itai a Dr. Mema Motusanga I sana sanuanga au tū. Le ua malia malo. Le ua awao le ua moni le upu e whai lau tū malo. Ala taua. Longo I pulotu le mapotai I le so. Sa utau whaatefunganga ma le tātou lufilufinga le nei tai au. Malo a fua ai lau o maua. Se manatu vai e tala ai le matanga luengo tina matamaitai a tina e o awhio anga maanga fisotai e whaopopo le tulenga o le saunoanga upa ui maota whai ai masui o I mātou uma le fionga ia whaumuina tāo whai whina ngalo ma manatu o la utou pule leo whawhitai le uta o le leo wa ili mai e whaalele le tō whātitala. Awale malu lo tātou I tū malu. Saia whaupopo fo I le afuanga le una ia malu sia ia matanga luenga o le whamoemoe. Ona e iailo na sao tāua I Samoa nei. Ua le ngata I whanau matina. Aua whapea fo I e iai a fianga tū mau le soifua. Whapea le ima whaipule. Whawhitai tele I le amana ia o le tātou polo kalame. Awana o aina ilu matalu tātou te talatala I le so. I au mauta maulawa. Whawhitai le pa ia, ma le mamalu o le au fia, pa ia o tātou tū malo ngā lua, I loutou tali whaalu alu. Le mātou tau mawhainga, le tātou tau mawhainga, e mana umia lo tātou tutu whaatasi. E uno whaama umai tau mai, I sau noa ngole nei aso. A mai le o le upu mo wau, o le whiau a mau a lunga, e le lea I le nei aso. O le upo le alofa. O whauinga ina e whapea e whau mai e o tau whinangalo ma o tau manatu. O le anga le lei, o le loto tele, o no sai, o le whaatau whalai. Ma lo alofa. Alofa e whaavai le tua. Alofa e whaavai lau ngangana. Alofa e whaavai lau tau whaatatala. Saia ta ua fo I le tele o ta mawhainga ma awala I porkalame ese na whatino ina le tātou malo, maana paanga, e ta mawhai e fo I aile ne to atunga, ai pangalea, e le o whai titia lama le whatupula ia,
ua fia fo'i tausaga fai lenei polokalame 10 aso e saga fa'amalosia ai lava auala taufia ai lenei fa'ama'i ae leai lava kai lata i le miliona tala le tausaga tupe fa'aalua pa'aga ma le tatou malo e alu ai i lenei taumafaiga ae le ufua mai i se tulaga e tasau'ona ai o le taumafaiga ma le fa'amaʻita lenei e fa'ataua ai le amata mai totonu o tatou loto i fale malu i fale o lo'o iai le agamalu alofa ona sa'i fa'apalepale ma le tou fa'aloloto e foe ai aiga taputele kitiona o lo Samoa talugu le aso nafi tatali malo i le University o Samoa i le nofoaga fa'apitoa mo aganu'u fa Samoa a le papa i galagala i le tamaita'i foma'i a Ingrid Akron o le pule se tasi o fa'alemata'aga ta'uta'ua le University of Harvard ua ta'ua le Bee Party Museum of Archaeology and Ethnology o se atelenga lenei o le report. O le aso nafi sa talimalo i le University o Samoa i le nofoaga fa'apitoa mo aganu'u fa Samoa a le papa i galagala i le tamaita'i foma'i a Ingrid Akron o le pule se tasi o fa'alemata'aga ta'uta'ua i le University of Harvard ua ta'ua o le Bee Party Museum of Archaeology and Ethnology o le malanga mai o le tamaita'i a Dr. Ingrid ua iai se fuafuaga o lana malanga mai e nā te Asia Samoa nei fa'apea fo'i Amerika Samoa mai e nā te fa'asoa mai ai fo'i nisi o fa'amatalaga e uiga i le tala fa'asolopito Samoa o lo i le fa'alemata'aga o Bee Party Museum a tonu e aoga lea e saga fa'amautuina ai so tanga mawalalata o atunu a mese o le saga fa'amausalile o galuega o mafai e auga tupulaga i nei ona po ona fe fa'asoa ai auā le nofo fealofani ma ia fe malamalama ai i se pepa o fa'amatalaga ta'ua ai nisi o mea sina tauleaga nuu se tatou atunuu o lo i totonu le fa'alemata'aga ma o le auga lea o le asiasi mai o Samoa ma Amerika Samoa ina ia fe fa'asoa ai fo'i i le manaia o le amana'iaina o lo tatou aganuu i nei nofoaga ma le University of Harvard i se semina na fa'atinoina sa fa'alia ai lona loto fiafia ona sa ia ta'ua le aoina o nei mea sina Samoa o lo tusi ai totonu le fa'alemata'aga i Bee Party Museum i Harvard o se tasi leo fa'atupu'aga i longa fa'asolopito i Amerika ma o lana matawhai o i tele lea o le tue tamawhai lea e asia tonu o lo iai nisi o vahenga o latou tala fa'asolopito i lea fa'alemata'aga ai mai se i Samoa nei ma Amerika Samoa taputele kitiona o lo Samoa talugu manisa tatou tala ua tapena nei le tatou au taito'afitu auā le isi vae o le ta'amilosaga taito'afitu o le lalolagi lea o le a fa'atautahi ai Cape Town Afrika i saute i le fai'uga o le vaiaso nei e le kana le lifano o se tatou report o le whaiunga o le vaiaso nei lea o le awhanga solo ai le isi vai o le ta'amilosaga taito'afitu o le lalolagi e pe ona fuafua i Cape Town i Afrika i saute o le lona tolu ai le o vai o le ta'amilosaga talu ona whangasolo mo lenei tausaga ma ua tapena fo'i alo ma whanau o le atunu'u ai mai se la fionga i amulianga tele ma lana pulenga awa lenei ta'amilosaga i le whaatulaga ina o pulo o le ta'amilosaga e pe ona whaatulaga mai o lo whaatulaga mai Samoa i le pulupi whaatasi ma Aielani, Uruguay ma Japani o le pulu a lea o lo whaatulaga mai Afrika i saute Farani, Fiti ma Kanata o le pulu si o lo whaatulaga mai New Zealand, Argentina, Kenya ma Sepania ma le pulu ti o lo whaatulaga mai Amerika au se Italia, Britania ma Uganda e tolu aso ua fuafuaina mo le ta'amilosaga lea amata i le asoiva se ia paia le asosifulu tasi o le masina nei e tusa lea o le fa'ai'uga o le vaiaso o le tasi lenei o vaetāua o le ta'amilosaga taito'afitu o le lalolagi auā o au e faepito i luga o le ta'amilosaga lenei e avanoa ma agaʻisa'o i le olinipeka i pale i farani i le maaia ia isi vaelua o le ta'amilosaga e pe ona sa fa'agasolo i Hong Kong ma tiupai o lo fa'atulaga mai Samoa i le tulagaiva lea e 25 o latou ai ua maua talu ona fa'agasolo o lo tulaga muamua Afrika i saute e 32 so iai ma Ausitalia e 32 fo'i lona tolu iai Farani e 30 o latou ai mo le atu ai fo'i alo fa'aga ma fa'amanuiaga a lau Samoa taulogologo i tapenaga alo ma fanau auā le alo atu i le isi vae o le ta'amilosaga taito'afitu e le kana i le lifano mo lau Samoa taulogologo la faisina tatou malolonga pupu ona toe taliu mai lea mo le gagana fa'apetania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back.
Tamai te so me tau tina. Il nei vai tai mi o tele suinga tau. E ono tula I mai ni fala lave matu ya. E a fai nai le ola, ma saunga le mu o tatou ai. O nisi nei o vai, e ta tau ona tā pena iai. E mo mieni atu e maa losi mana nga tā. A wātai mi tātou te tu ua whafose ia ele whale. I sa ili no whaanga saunga le mu. Aua nei ngalo na tā pena. Ni mea whenga wenga mo le soswani mo mua. O ni whala au mo oe maro a inga. O vaita mawha, mani me aitu apa, moni na yasu. Ange ngalo kala apa. Awange ngalo kala apa, whafutaisan. Se mori wila, mani maa whaaleo leo. Se leiti o e whaonga ai maa wila. Mani lapa lapa whaaleo leo. Ia e tā pena ini pepa tā ua, e peo tu sifalau, ma pepa whanau. Whaasoa e whanau au wala saunga le mu. E ui e taimi o whalawlawe mātu ia, e olo tuku whafose. Ia mauti noa ua malamalo a inga I mea olo I aino whaonga saunga le mu. Mana tua, ia tā pena le leilo a inga, mo so se whalawlawe o tula inga. Sa ori, sa era, toi, yeah! Pesenga, mai ele savili. Atata mai maua le kitara, tino amaniti. Sama leo malu peni angelu, elongo yo utino. Umfana mai lo tatu faaola, oye sukeriso. Oi será o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Ministry of Women, Community and Social Development is still continuing its 16 days of activism program, and today is the third day for this program in the Big Island of Samoa. Here's more on this report. Olo whawawina pea por kalame mo se fulu ono aso le malu ifale. Almatanga luengo tina matama ita ayatina ayo afiu anga manga fisuatai e pei una atu ai le tolu aso le fangasolo ino le nei por kalame ile motu tere savai o le nei fa moe sa afia ai afiu anga o vai singa no buambua vai singa no lua fale a lupo ma ala tau e sisifo ile aso mai atu ai le tolu por kalame fala wilua ile manatu au tu la vai tasi o le malu I fale ile motu tele ita la fai. Sa whatumulia le whamoemoe ile tele sui awai mai a whio anga o filfilia e mulmawina le a whamoemoe taua. O le sauni ngā lotu sa sa tai ina le susunga le whawhenga inga po le tausina tanga luenga I apu le atiu malu. Ua le masino fo I whalawiloa le matanga luenga I sosiala whasalanau. The Ministry of Women, Community and Social Development is still continuing its 16 days of activism program, and today is the third day of this program in the Big Island of Samoa. On the 20th of November any year, the world commemorates a violence-free day. It launches the beginning of a series of activities to promote a violence-free world. It is also a period to reflect on the many lives affected by the irresponsible actions of various people
causing harm to others. It is a continuous fight that has affected most, if not all, of the countries of the world, and Samoa is no exception. This year marks the 10 years since Samoa celebrated the 16 days of activism. It has been 10 years of reviews, refocusing, reformulation of policies, legislation, planning of frameworks, structures, but sadly with very disappointing results. Today, the ministry held a program in Savai, including the villages of Vaisingano No. 1, Vaisingano No. 2, Falealupo, and Alatawasifu. All the people around the area was gathered together to show their support and to witness a special event. The ceremony was led by Reverend Pulia Tiumalu for a spiritual word, followed by a keynote address by the Chief Executive Officer, Dr. Memamotu Sanga. Dr. Memamotu Sanga, in her keynote address, stated that according to the statistic research telling us that our families and communities are not safe, that our children, our people with disabilities, women and girls, also men, are no longer safe. A few years ago, the Ministry of Women, Community and Social Development and its partners decided to use the analogy of Maluifale, Maluifafo as the overarching theme for its advocacy for its programs on EWWG. The theme for this year's commemoration is intergenerational dialogues on safe spaces for our women and girls, persons with disability, children and men. These dialogues will be done in the Samoa methodology of Folalefala. This also changed the theme color to black. Black is generally a negative color, depicting death, uncertainty, and darkness. Black also means power, elegance, and solidarity. That using black for this campaign, we can stand together to end all forms of violence. Dr. Memamotu Sanga acknowledged local non-government organizations and community for their support through the various services provided in efforts to end this injustice, also the support of all other government agencies that have been part of the campaign. Taulogologo for your TV2 News. The National University of Samoa Center for Samoan Studies had the honor to host a special seminar by Dr. Ingrid Algren, creator of the Oceanic Collections, at the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard University yesterday. Here's more on this report. The National University of Samoa Center for Samoan Studies had the honor to host a special seminar. Dr. Ingrid Algren, curator of Oceanic Collections at Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Howard University yesterday. Dr. Ingrid is visiting both the independent states of Samoa and American Samoa to share information on the Samoa historic collections held at the Peabody Museum. In a press release statement stated that Dr. Ingrid emphasized the collection of Samoa Missionary cared for by Peabody Museum at Harvard represents one of the largest historic collections in the United States, and it is her great responsibility to reconnect them to Samoa communities. She added that her honor to begin the process here in person, and she hoped that the seminar on ongoing discussions provide a way for the museum to understand how the collections can be served the Samoan people. Taulogologo for your TV2 News. In other news, our Manu Samoa Sevens team is now preparing for the upcoming leg of the HSBC World Cup 7 Series in Cape Town, South Africa in this coming weekend. Elkan Lelifano with more on this report. The other leg of the HSBC World 7 Series will be kicked off this coming weekend at Cape Town in South Africa. This will be the third leg of the series since the World 7 Series has started. Our Manu Samoa Sevens team and management are now preparing for this upcoming 7 Series. Samoa will be played in Pool B together with the Dubai Series first runner-up Ireland, Uruguay and Japan. The host South Africa had drawn in Pool A together with France, Fiji and Canada. New Zealand are in Pool C alongside Argentina, Kenya and Spain, while the USA, Australia, Great Britain and Uganda are in Pool D. This series is an all-important one, as the top 4 teams at the end qualify automatically for the Paris Olympic Games. After the first 2 series of the HSBC World Sevens, Samoa is in 9th place with 25 points. South Africa is in the first place with 32 points. Australia in the second place, also with 32 points. And France in the third place with 30 points. Your TV2 News would like to wish our boys all the best
for the upcoming leg of the HSBC World 7 Series. Ilkanele Lifano for your TV2 News. And that's the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Male tawalunga le na lau Samoa talungulunga le nei tula le fiafi mo moli le whawhetai i le pūlenga o suhavai na longo ina o lau Samoa talungulungu. E man wia whasausanga nea fiafi tō whasoifua. Tama,